Yo ladies and gentlemen, twongeye kubahereza ikaze ku muyoboro wanyu wa Empire TV. Jewe bagezaho aya makuru banyita Niyibizi Eric aka Izalo 250. Tugiye kuganira kuri nde, tugiye kuganira ku musore bita Gasuku na Isimbi na Orine. Wao ni mwamenye cyane muri za filime zitemewe n'amategeko nyine Isimbi na Orine. Naho Gasuku we ni umusore nyine bavuga ko yize muri Mongoli ibijanye n'ubuhinzi. Gasuku Media TV cyangwa Jeskizo wa Mipango ni umusore nyine ya investinze yatumye Isimbi na Orine kuri TikTok ye live. Bari gusigana byakomeye. Gasuku nawe muramwizeye ku magambo agira nyine. Gasuku muramuzi. Gasuku na Isimbi na Orine wabuze gice nyine. Nahoze ndabireba ndavuga ati reka nze mbagezaho update kuntu ibintu byifashe. Nyine Gasuku we nyine ari muramuzi akunda kugira abantu inama cyane nubwo azikisha mu mvugo itari nziza. Muramuzi Gasuku akunda kugira abantu inama. Isimbi na Orine rero nawe kandi muramuzi ntabwo akunda kwemera ibintu inama bamugira. Akunda kuvuga ngo yaciye mu buzima bubi cyane, ngaho bagiye baramufunga, ngo yageze za Tanzania, za Kenya, za Uganda nyine ngo bagiye baramufunga. Nawe murabizi amateka y'Isimbi na Orine. Ni umuntu nyine wakoze ibintu bigiye bitandukanye. Kugeza noneho asigaye arakora za filime zitemewe n'amategeko. Twe nk'abantu dufite ikinyabupfura ntago twavuga ibyo akora nyine ngo werure. Ariko Gasuku Media TV we nyine akunda guhangana n'abantu bagiye batandukanye. Duheruka guhangana na